Prije noći vještica, 22 sata. Zlikovci, večeras je naša velika noć. Ova napuštena kuća bit će središte naših operacija. Želim da odete u grad Kabum i da mi donesete sve slatkiše koje su heroji sakrili. Ali, šefe, zašto ne ukrademo elektrozvučni generator ili termalni kvantifikator? Nije li pomalo glupo krasti slatkiše? Vi idioti, eto, zato sam ja vođa. Ako sutra navečer nitko ne bude imao slatkiša, neće biti maškara i ljudi Kabuma ustaće protiv njih. Tako sam izopačen. Ne znam što me više užasava, on ili ova kuća. Hej, ona kuća u kojoj smo se sastali. Novo skrovište, da, što nije u redu? Ne sviđa mi se, nešto s njom nije u redu. Ne budi glup, činiš me nervoznim. Hajde. Hej, to je bila Grafonova kuća. Duh prošlih superzingova živi tamo. Ljudi kažu da čuju stvari. Duhovi, o čemu govoriš? Zašuti ili će nas čuti. Kad se Grafon borio protiv Mikrona, bacio je svoj zastrašujući napad svom snagom. I njih dvojica su nestali. I nitko ih od tad nije vidio. Hej, čekaj mene! Ti pogledaj tamo. Ja ću pogledati ovdje. A? To sam ja! Ali što radiš? Bojim se. Nisam iznenađen sa svim ovim pričama o duhovima. Ako se itko probudi, u opasnosti smo. Hajde brzo, stavi sve što možeš u ovu vreću. Ja ću uzeti ovo. Hej, mislim da se moji slatkiši miču. Ne počinje opet. Mislim da ćemo se mi zadnji vratiti. Hej! Vratili smo se. Konačno, čekali smo vas. Večeras smo imali puno uspjeha. Te munje i grmljavina su stvarno naporne. Da vidimo što ste nam donijeli. Ali što je ovo? Ovo je puno bolje nego što sam očekivao. Rekao sam ti da se vreća micala. Što smjerate? Pa, prekasno je učiniti išta, ali grad Kabum morat će slaviti noć vještica bez slatkiša. Dokrajčite ga. O ne, nemam svoj štap i u pidžamama sam. Okej, to je dovoljno. Kakva je to buka? Duh! Jesi li ti? Duh prošlih superzingova. Što? Što si rekao? Da sam ja zadnji? Oprosti, malo sam gluh. Jesi li ti Grafonov duh? Možeš li vjerovati? Nisam duh, ali jesam Grafon. Malo sam gluh nakon svoje zadnje borbe. Ali noćas nisam mogao spavati uz svu tu grmljavinu i munje, pa sam sišao niz stepenice po malo vrućeg ulja. Pa, spasio si mi život. Hvala ti. O ne, moramo vratiti slatkiše. A, naravno, mladiću, uvijek možeš uzeti vreću. Uzmi jednu, hajde i pođi sa mnom. Sjedni pokraj mene, malo ćemo porazgovarati. A, vidim da si rođeni vođa. Ispričat ću ti o svojoj zadnjoj borbi. Kako briljantna borba! Sve je započelo kada je Mikron došao i onda su oni započeli borbu i kojoj nije bilo u pomoć! I onda su se oni borili protiv